Padre, juncoras paime asoy kamoy que Señor. Tukoy son koy manta maña kamoy que lacta equipa favorita. Kunang ya Señor royari kuay. Asoy kamoy que Señor Jesús. Chasquiculaw ay junjuras bay asoy kamoy que Señor Jesús chasquiculaw hipalay kita katilas haypi sasachaku muy kulaw hipalay kita urilas haypi hatitasyon ko muy ulawan hayang apay ko kalpanchay ko ay hamunas kalay rural yanay kalpalay ko chingarilaw hapoderlay ki kalpanchay ko Señor Jesús, kay kaway kay kunara wakas papulichkan, kay kasirmay kay kunara ubos na kachkan, kunang yakal palang tatiari kachi, kay kaway kunam hospital piwakachkan, kay kasirmay kay kunam lakis katariko. Kampunim kalpang kang Padre. Ya está escrito yari ko Señor kaya ko inikuta. Hallelujah, Señor. Espíritu Santo. Amaya sa kiwais sa palaytaka. Manakawang kay may nasikaimang. Aleluya, Jesús. Jesús, ya napay ko ay Evangelio, wala ko na'y karolarang porina'y kachika sutila'y kita apana'y kachika waway kiko wakay kulachka kamyang matay at Diyos tayo dalay uguh ko na sanoy ay kachi kamyang matay wala ko na ko na sanoy ay kachi
talay Arriga kamuy Diyos tayo talay ko Kawarri ka Wawalay kita Hawahilay wa Manakamoy Kawarri ko Wakalat ka Señor Jesús Hamba makilay man kimang me Señor chura mulan nila palang pamilay kunata Wakay ki kunata ma wakay chay kong padre Wakay chay ko ay kuya panchuri ki kunata papito Ayúdame Jesús en estos tiempos de luchas y pruebas Aleluya, Señor. Reciba, Señor.